Shubor nakaslem jong udongsan hima. UMLA Batamai ka North Chalong constituency uba Adelbert Nongrum menta kasingi ka Henry Utarik Uluber arajar arpulai uloong bakan long le no ay ka jingjob ladakum kaseng kambut DNA ki kam ki balakular. Kalong len ai gajing jok ojing ladang yang bodit in kam ki bang ladang kulot pai pai ba kata ni dak jok ada put kapus floor layan jok ta ini just itu ba oi si dak jok bet ba update kalau bodit bobon isu Haba jubab alor ka jinghun jong kaseng bansyong hakliang persya nakliang ba Adelbert uloong ba kaseng kam sngo per wat lada ka don hakliang persya namar ka bakongsan gadi ka jingtmu yaki matre kam balakular syakipat ba. Timta pinhun bansyong no ahli persya makalas lechon pidon lang government. Timta pinsyong no ahli persya pin segum no pin suhun pinhun. kamu gajing player kami show for the process amar gajing pushing kali ka target gajing gadi isu dan for the dan for process tadi ko ba komsal gajing sini kan pergi ke dalam gajing sini amar ba gajing sini gajing ni amar da job sini ka bahwa di election kamu dari ko ba sum benda bagi mohon strategi ko ibig la daw daga strategi jong aku gadi isu pergi nomor itu Kaya kijing ijung pi bagi perlok jung pi kum ke PDF buat ke UDP. Kim tresyo ben terlang buat pi mentak lagi sob government. Ni nong ko lagi ngada paswa collection bagi UP ngada pau ke nomor saya pai ba paling terang ni siang ke video numbers oi dari ho numbers ko nong bodong kam nomor bodong kam video numbers pai ba mai ti di sini ai ko kada khatam ya dalam tadi samut kalau ai ka cincok dan buruk ta cincok ai ko kada bi rai pa khatam pai ba ai ka cincok ini kada ko kam ini kalau buat banjin dari pai ba ki ai khambut kan nong ka kelas politik sukan kandor ai samut ke buat ka nombor su kalau gua kebanyakan politik sukan kan di kasong dia penuh dia kita ke ibu pai ba ai ini sekarang kalau jikai pada ni sekarang lagi buat main tawar